Bosopolitiki labayingcenye yenkulumo-mpikiswano yekuvulwa kwePhalamende basebenzise lelithuba kutshelana tindzaba tabo. Sihlanganisele singakuhlanganisa ukuthi sithole chip kepha yona udura kwayo it's plus minus 20,000. Bafunzi besikolwa sesikhwahlane lekusikolwa semabanga lasetulu eNkomazi eMpumalanga sebakhicite ibhodi yeScience. Lishonile Mbukeli angikuvusele tindzabeni telwimi lwesiswati lesitfula sisejose Auckland Park etindlini tekusakata te-SABC. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana iFacebook, ku-X, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Bosopolitiki labayingcenye yenkulumo-mpikiswano yekuvulwa kwePhalamende basebenzise lelithuba kutshelana tindzaba tabo. Lamanye emalunga ePhalamende akuhlolisisile lebekakuphimisela ePhalamende itolo Mengameli Cyril Ramaphosa nobe bekumele basolane, belulekane, bavumelane nobe bangavumelani. Labanye kepha bathethe lelithuba kuhlasela labangavumelani nabo kutepolitiki. Le nkulumo-mpikiswano ngenkulumo Mengameli iniketa onke amaqembu etepolitiki lithuba lokuthi ahlatiye lokho kwethulelwe lesive kuphindze kusingitwe ngenhlelo nemigomo lebuye ukuthi ingayisa lelive embili. Labo labakhulumende olubumbano wavelonke bayavuma ukuthi lena ngiyona ndlela lekahle lithathwa live. The African National Congress is unwavering in its objective to create a united, democratic, non-racial, non-sexist and a prosperous South Africa. It is important to acknowledge that there are still some areas of divergence that require attention. This is a natural feature of any multi-party government anywhere in the world. The question that must be asked is that what the Honourable President said yesterday, he said it is the priorities we will have to attend to. South Africans want change. They want security, the independence of a job. They took your previous majority away because you couldn't grow the economy, create jobs, deliver services to them. Umholo MK Party ePhalamende Dr. John Hlophe onelibito lokuthi kususwe lihlelo lemthetho kuleli wathi lugcile ku-Roman Dutch law. Uphinza wathi lo uhulumende olubumbano yinhlekisa nje. There were so many parties that campaigned openly against the ANC. There were many parties that said they will never work with the ANC. But when they were offered blue lights, they suddenly fell in love with the ANC. Mr. President, yesterday you shocked all of us and will never recover from that shock. You said nothing about international relations while we are living in a world defined by shifting global balance of forces. Lokugcekwa kwalohulumende olubumbano akubehli kahle kulamanye emalunga akhe. Mengameli phambili Jacob Zuma uhambelele nkulumo-mpikiswano. Kusenjalo onke amaqembu etepolitiki atawuniketwa lithuba lekuthi adzingitse ngale nkulumo emengameli ngaphambi kokuthi mengameli aphendvule leliviki lelitako. Inkulumo yamengameli yekuvulwa kwePhalamende yemukelwe ngetindlela letahlukene. Sikhulu sangaphambilini setelubalo Dr. Phadi Lehohla uthi kude lokuvele kule nkulumo yamengameli lokukhombisa ukuthi mengameli uhlose ukuthi athathe inyathelo lekucatha lekuconze kushintsha timpilo tebantfu bakuleli. Weavers are amongst the most efficient and gregarious birds. Mengameli Cyril Ramaphosa uniketa umkhombandlela wohulumende wensandonyeni welihlandla lesikhombisa. Kanti kule minyaka lesihlanu etako lohulumende ubunjwe amaqembu lahlukene lenembono lahlukene kuletha inguquko njengoba lokho kubonakala ngesikhathi lamaqembu ethula ithemba elikhetho nabakhankasa lolukhetho lavelonke lwakamuva. Imiphumela lolukhetho iholela ekutheni kwakhiwe uhulumende wolubumbano wavelonke. Lokunye kulindeleke kulohulumende kuvulwa kwamathuba emisebenzi kwehlisa ubusweti kuluthana indlela lesetulu tekuphila nekwakha uhulumende locotho. But without unity, cooperation and partnership, our efforts to end poverty, unemployment and inequality will not succeed. Nakuvula iPhalamende itolo kusihla mengameli Ramaphosa uvete lokho lokulindelekile kulohulumende. Ramaphosa uthi kukhula kwemnotho nekuvula kwamathuba emisebenzi kutawuba yinsika yetinhlelo talohulumende olubumbano kule minyaka lesihlanu letako. Aphawula ngenkulumo mengameli Dr. Phadi Lehohla labekatsi asikhulise telibalo uthi mengameli akasho lokunganana netinhlelo letiphathekako kubantu phaca bakuleli. Dr. Lehohla uthi kudzingeka ukuthi kwanze kwenda kunekukhuluma. Because what we need is disrupt
has happened in the last 15 years. And the continue is not really encouraging in terms of what has to be disrupted if we have to see change. Usenjalo umthetho wepolitiki Dr. Levindo uthi molunga lohulumende olibumba nathoba nako kwehlukana ngemibono kepha lithoba khona lithuba lekukhulumisana ngaloko kungaboni ngasolinye kwawo. In terms of where they differ, an opportunity is always there for engagements, and parties that are in the GNU have shown commitment that they will always be there to engage each other. Emalunga lohulumende olubumbano analo lithemba lokuyihamba lendlela kepha ke libandla lelibuka inqubekela embili lamaqembu laphikisako aliyethembile inkulumo yomngameli lithi kude lokusha kuyo. Sikubutile mbukeli ukuthi ucabangani ngenkulumo yamengameli uphendule ngalendlela. Ivakele inkulumo yamongameli itolo kepha kulokunye akakakhulumi emaqiniso ikakhulu ngemathuba ekuvula umsebenzi. Umongameli uthathe kakhulu kwaye ebuyisa ithemba kubemi belizwe. Enika ithemba ngalo rhulumente omshwana ebanselwana. Sinethemba ukuthi i-change izawuba khona kule 5 years. Izinto zizawuba njengoku no president into akayithethile funeka ifane nento entsha kuba kaloku ngoku sekudibene imibutho emininzi masithathe ukuthi zizawuba ntsha izinto ke ngoku ukuya phambili. Ithemba lami ngentetha kamongameli ngoku uyithetha yonke lento akayithetha minyaka lena kodwa ngoku inomehluko ngoba mininzi imibutho egade lentetha yakhe akayawuthi asebenzisane nayo ukufulfilla fezekise yonke lento ayithetha angayithethi mahala. Noma sazi ukuthi ukukhuluma kulula kunokwenza kodwa ngiyithandile inkulumo kamongameli emayethi somabhizinisi abancane kakhulukazi endaweni yasemakhaya ukubathuthukisa nokuthi ke komasipala bethu bazoqhasha abantu abanamakhono ukuze ke nentuthuko izokwazi ukuza kahle emphakathini. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendulela ngawo. Bafunzi besikolwa sesikhwahlane lekusikolwa semabanga laseTulu eNkomazi eMpumalanga sebakhicita iboard yeScience lethense isikhathi lesingalinganiselwe eminyakeni ukuthi iphotfulwe. Inhloso yalesikolo kuphumelela ngemalengiso minyaka yonke ngako-ke kwehla nga-4.5% kusho kwehluleka kwabunjwa kelicembu lelifaka ekhathi bacwaningi bonjiniyela bomagesana kanye nebetibalo ukuthi kuphumelelisa inhloso yabo. Pride isiqhamuke naye sonke lana egroupini. Sitenge ema weekend setha satohlala sacabanga ukuthi ngiphi into lesingayenda ukuthi si-improve i-life science. Sihlala etindzaweni letihluphekile tinote kusebenza tincane so sibone ukuthi kungcono ukuthi siye sibenzise amafoni ethu sibuke bo YouTube bo TikTok ne Google sibuke indlela tekufundza. Ngibona ukuthi indlela lengaba ngcono ukuthi bantwana nabangeta la eholeni sende munye Pride bangenda la eholeni bahlale phansi bafunze because Pride uyavakala kakhulu. Thishela wabo uthi tikhona tingcinamba kepha abakukhohlwa labakuphokophele. Sihlanganiselwe singakuhlanganisa ukuthi sithole ichip kepha yona udura kwayo it's plus minus 20,000 but as a team sikhonile ukuthi lapha ama contributions aphume tukala bantwana laba la kule science club kuboleka ukuthenga live la Pride we had to ukuthi sikhiphe imali nakhona ukuthi silithenge online. Uma bangalekelelwa ngetimali labafunzi bangakwati ukuchubekela nakuletinye tifundvo letifaka ekhathi tibalo nesiswati. Icontroleza ithi idvumele ngekuthi mengameli Cyril Ramaphosa angasho lutho ngebaholi benzabuko bakuleli. Mengameli wayo Hoshi Lamek Mokoena ukhale kakhulu ngetinhlelo talohulumende welibumbano. Kepha kuva yona lena semukela yena Hoshi Mokoena. Hoshi asikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho. Angibonge umsakazo wami lomuhle ngibingelele balaleli nababukeli beSABC 1. Uyavakala mhlonishwa uyavungutela kahlehle lebe ulinzele ukuthi ishiwe ngumengameli Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yekuvula iParliament ngemakhosi. Lokwenda sidumale kakhulu makwami lomuhle ukuthi besithi mongameli this time uTomangata live lonke asho ukuthi la eSouth Africa bakhona abaholi benzabuko laba kungibo kumele uma avula iParliament
angakhohlwa ukukhuluma ngabo ngelishwa azange nje asho noma yini lethenza emakhosi odingwenyama. Kwesibili kunemakhosi la angasetukwa 47 ababulewe kule minyaka lemine ledlulile. Mongameli nokuthi nje igama ukuthi sikhala nemakhosi azange akusho lokho. Lokunye futhi losikhala ngako sicontrolesa ukuthi yabona kuyatiwa noma ngabe ngibani ukuthi mavote lamaningi lamaphathi lawo alapha eParliament onke bathole amavoti lamaningi la emakhosini, but akukho nje lokucacile ukuthi endaweni zasemakhosini yini lo bafuna bakwene bendele bantu bethu labahlala la kuma-rural areas. Wena msakazi wami lomuhle uvakele uthinta ukuthi akakhulumi lutho nangekubulawa kwemakhosi, kepha-ke sekunesikhathi lesidze abulawe emakhosi. Ngutiphi indlela langeta nato mengameli tekunqoba lokhu ngekubuka kwenu niyi-contralesa? Kahle bekumele sengaze simkhumbule bekufuna akwadi ukuthi lo kubulawa kwemakhosi ngoba ngisho kule 47 yonke leyibulewe akekho namunye umuntu loboshiwe. Ngikhuluma yalo nje la eMpumalanga kulenkosi leduduliwe yabulawa nyalo ngolesithathu. Nanyalo akwatiwa ukuthi ubulewe ngibani. Kanti baningi makhosi dokhumbula ukuthi nyalo kwasugcala ngabo December ikhona inkosi lenye lebulewe la eMpumalanga. Nase KZN nakhona makhosi maningi lababulewe. Akuthi nje akubathenzi ngalutho. Contralesa asethembe ukuthi maybe ngobe nyalo siyabona ukuthi ipolicy abanayo ngemakhosi le-GNU sikhuluma ngayo bahlangene nje ukuthi bagcwalise ba-pension abo ukuthi uma bahamba banama-pension ngetimali dendela yethu sibantu la eMzansi. But ukuthi bathini ngemakhosi akukho nakunye abakhulumile kuloko sikhala ngako siyi-contralesa bakwami lomuhle. Inkinga yekubulawa kwabaholi benzabuko akusiyo indvo yalomuhla kudzala yenteka. Ingabe nanitfola imbangela yini futhi nanibuka yini isisombululo sayo? Singadi ukuthi kahle yini ngobe kuningi lo singakusho noma singafuni ukudukisa emaphoyisa amabenda aliphenyo labo makwami lomuhle. Ukuthi ngendeka la ebukhosini ngoba mbango ukhona mihla nemalanga. Ngendeka mbango webukhosi okungenzeka abantu labagangako lapha bangathanzi emakhosi okungenzeka kunala labo nje bafila ukuthi umbuso wamakhosi ngathi abasavumisisi. Kanti uma kunjalo umuntu awukuhle wena kwami lomuhle ukuthi uma ungathanzi kubuswa inkosi umane ukufutha utahambele uma ukufutha uhamba sokubhadalisa kunokuthi inkosi uyibulale. Wanyalo asathi kahle ukuthi yini lokwende ukuthi makhosi ethu aphele ngalendlela ngoba ngikhuluma nje emndenini kuyakhalwa. Uma ngabe lo government bekanakekela ngabe nyalo sikhuluma kunabantu ababoshiwe. Buka lapha eAmerica uthe lo mholi weRepublican Donald Trump uma ebhizi eralini base kwabakhona sniper lesamdubula ngokushesha amaphoyisa basheshe bamfuna bamthola uyakwazi ukwendekeni ngaye. But eMzansi noma inkosi ngabulawa akunanzaba kungako asimangale uma kubulewe ipolitician bominister bagijima ngamahashi nama-helicopter nethuthuthu nakonke lokubakhona bayokhala nokusesha ukuthi ngubani. Kodwa uma kulewe inkosi namunye sopolitiki ngeke umbone ayile lapha. Kodwa sithi thina uma basiphatha ngale ndlela nathi sobe singena-choice makwami lomuhle sobita sive sibatshele ukuthi emakhosi abanayo bakubo makwami lomuhle. Hoshi asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngohoshi Lamek Mkwena longumengameli weContralesa. Kanti sichubekela embili netindzaba mbukeli buholi bemaphoyisa esifundza seMpumalanga bucithe emaphoyisa lalikhulu ukuthi acize tindzawo letatiwa njengaleto letinebugebengu kubulala nekugagadlela lokusezingeni lelisetulu. Batawuba ingcenye yeluhlelo lwe-Operation Chanela kanti babuke tindzawo letifaka ikhatsi Pinar, Kamasoyi naseMarite. Kuyembili nalo lihlelo sina Kapteni Magonseni Ngosi lokhulumela emaphoyisa esifundza saseMpumalanga. Zambama ngibonge msakati ngibona nababukeli bakho. Kapteni chaza lapha yini lenende nafaka emaphoyisa ngebunyendi kuleti ndzawo? Msakati angisho ngithi kule malanga lendlulile noma lendlala endlulile sibe netinkinga letinkulu ikakhulukazi lapha endzaweni yasePinar
la kuyokubulawa khona abantu labanye batholakala bangcotshwe emathuneni la kunalabanye abantu khona. So ngaleyo ndlela lesaphosa ubugebengu lowo kwangathi kuba inkinga. Then umholi wamaphoyisa lesifundazwe eMpumalanga lo ngu-Major General Zaf Mkhwanazi wase udecide ukuthi amise lithimba letobukana ngalobugebengu lobu. Kodwa-ke indzawo lesiyibukile akusiyindzawo yasePinari yodwa. Leli thimba kubuke sikusebente ihlanzeni. Kodwa-ke indzawo lesi-identifyile bekungathi kunalobugebengu lobuningi khona indzawo efana noPinari, Masoyi, bo-Bushbuckridge kanjalo. Amaphoyisa ethu ahlangana itolo ahlangana lapha ePinari aqala ayasebenza. Kuleli thimba lamaphoyisa lekhona ababukeli bakho abathi ukuthi lamaphoyisa akusimaphoyisa lamasha labe e-college womkantshubomvu amaphoyisa labasuka kuma-education tabo nakuma-units lahlukahlukene. Bantu labo watiko umsebenzi abakadeli ukuthi batothatha umsebenzi kumaphoyisa enzawo, kodwa into labayitele ukuthi batongeta linani bancedisane nemaphoyisa. Ema-police station ethu atochubeka asebenze ngendlela ejwayelekile, then laba bangete linani lemaphoyisa. Kule maphoyisa lesinawo sina bapheyi, sina labasebenza ema-charge office, sina laba busy ngema-public order policing. Choice nabe kwenteka abanecala likhona basekhona leyo cala angeke libe mthwalo kumafokisi asesiteshini batovele bathathe baqhubeke noluphenyo ukuze umsebenzi uhambe kalula. Kapteni, semadze malanga babulawa badlwengulwa abantu kubomarite nakamasoyi benisolo ningenyusi ngane masokisi. Emsakathi angisho ukuthi bekubakhona ihlelo sesizamako sokuthi silwisane nobugebengu lobu. Kodwa letehlakade endekile inyanga imbili esisuka kudo tiyeda hlasisa umtimba wathi asesizame kuba lenyeliso siguqule timo singabuswa igebengu, kodwa kube ngithi lesimalunga emphakathi nemaphoyisa lesibusa etukwetigebengu. Ingabi ngito letenda ukuthi sisabe uhamba la emgwaqweni. Tona atisabe ukuthi amaphoyisa sakhona emalunga emphakathi siqinisekise ukuthi ayaphepha ngaso sonke isikhathi. Kapteni, nasibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngukapteni Magonseni lokhulumela amaphoyisa esifundza seMpumalanga. Kanti-ke mbukeli kuletinye uma sibuya ititolo imindeni yaseMarshall Town eJozi leyashonelwa Dinintayo nyakenye uma kusha sakhiwe besatiwa seyivete kukhatsateka ngekhudvulwa kwetinyawo kwalabenda luhlolo lwelifuto. Asikomongele mbukeli esigabeni sesibili etindzabeni tesiswati. Uma ucedza kungena ukhethe kahle hlala nathi. Imindeni yaseMarshall Town eJozi leyashonelwa Dinintayo nyakenye uma kusha sakhiwe besatiwa ngeusindiso seyivete kukhatsateka ngekhudvulwa kwetinyawo kwalabenda luhlolo lwelifuto. Lomlilo washisa lesakhiwe ngenyanga yengci nyakenye. Kwachubuka umlilo ngentsathakuso mhla tingemashumi nakunye ngengci nyakenye esakhiweni lebesatiwa ngekuthi usindiso lesasihlala abantu labangemakhulu ngalokungemthetho. Kwashona labangemashumi nesikhombisa kulomlilo. It's not easy. It's not fun. It's also not cheap having to travel from Lesotho to Johannesburg every so often just to confront forensics and police officials that in a sense refuse to do their job. Lesi sikhathi lesimunyu emindenini yalabalahlekelwa tihlobo letifana newatlalane Buthelezi nendodzakade yakhe lebabulawa ngilomlilo. A major issue right now is receiving DNA confirmation from the forensics experts to link mother and daughter. Tinhlangano temphakathi tisola labenda luhlolo lwekuqinisekisa imbangela yekufa ngekhuthula tinyawo. The withholding of their loved ones' bodies not only prolongs the family's grief but also add to unnecessary anguish and trauma during an already devastating times for the family. Litiko letempile Gauteng kanye nemaphoyisa bahlanganise tinhloko kute ucaciseleka ngembangela yokhuthula kwetinyawo.
nasivakashele imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunesibusiso Mahlalela embombela kuligwalagwala FM. Sibu, emaphoyisa athecithisa kayitindzaweni letilhlupho eMpumalanga. Ingabe ngitiphi wena lotiphethe kulethamba embili kulethphuma embiteni mnaketfu? Lishonile Rebecca sibusele nakulisimba lakho eJozi nembala bekase ke sinawo ke maphoyisa esifunza elangelayitolo ukuthi ke sitawuba kabandi ngekungeda kusibala semaphoyisa ukuthi ngalo ngasike bugebengu ubutipha khona ke emandla kulesifunza seMpumalanga. Namhla ke hlelo liphuma embiteni simemeke umkhandlo bosomabhizinisi ukuthi ke sitawuba sibaphola bathini inkulumo lethule kumengameli elangelayitolo kwenkulumo ke ivula iParliamente la kuleli ngetulu kwaloko kulandzela sike ikhampani nobe inkampani ka Microsoft elangela namhla ingasebenzi kahle lokholele kusini ke emabhange athi kabeteke kusebenza netindiza tingahambi kahle kuleli nomhlaba wonke jikelele simemeke date buchwepheshe kuleli ukuthi ke sitawuba kabandi lelo tsaba sipheke indlebe emlaleli nyalo insimbi esithupha simatebe insimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala akwanze cina nelithimba lakho mbela sonzele mnanzi mbukeli Sibu phansi embombela kuligwala FM kanzi mbukeli ithi phela lapho talomuhla asinze sihlangane evikini lelitako enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako futhi sikhona simo selitule emva kwelikhefu impela sonto lenhle mbukeli.